Jorge. Con este programa dos xogos, definitivamente, a niña está pedindo saír xa. Eu non sei se virás ti xa no próximo programa, Pois xa veremos. Esta está protestando dunha maneira, pero vamos. Ten pinta de dir xusta a cousa, verdade? Ti crees que xa vai ser agora? Isto... No próximo programa desvelamos, a ver. Mira que se es agoreiro. En fin, mentras... Pois nada, mentres Jorge xoga a agoreiro adiviñador de datas de partos, nós estamos sempre aquí, agardando por vostedes no Verbas Van.